Yesu Kristo. Marita Steve Arika ibenogod Bishop Gatoro somere misa na itwabu ate gavana nato kwanere ngo batenga congratulations gotigande 10,000 shillings. Biamono mheshimiwa Ogesusu Kirage. Biamono Your Excellency na nche ya Samarieta ngoroko Anthony Nkundi Kirage ndo MCA we ward ya Gesusu ere imeanyaliwa alimasaba. Na inde iwango shirikia se kanisa ya Riaiso Catholic ere ase parish ya Masimba. Ne parish ende koro kuchironge ere meye ward yane na arolire Father Mititi okabeire ase parish ya Chironge biamono otuacha wote wa santi na gwakera ba minto Sister Magi na Sister Mora. Kongole sana kwa kazi nzuri mliofanya kwa miaka 25 na miaka 50. Tiganya sawa sese ni mwensi tosabera namaya tosabera Murembe Kisi County ndo cheteli bobembu yere asobora iwa Governor ito Paul Simbarati ntogo tigera bulende asengi ncho chinsa mbiyamono nyasaba sese ni biamono mheshimiwa Tito Taj. Thank you, Your Excellency the Governor, Your Lordship Bishop Mairura, wa sister wabwate celebration gero naba Kristo bonsi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Ntasa Marieta ngoro kwa Pito Tachi gose nyororo igondo mu MCA we wodi kurunga monyerero na neno mu Catholicinde ekana ariko bori chikura bishop na chitali akatabya abantu ngabangi nyore akabeka masabona nendo changa masaba ya na koretigas ngombi yamono sana bishop. Aba celebration ya 24 years, congratulations. Tiganya sae abaseni tokorega sibuya. Tigento narago teba oyo minto Omingo Magara na kwa na aiga otebirenga tusabere Kisi County. Nantina narago teba nga tigatu sabere Kisi County. Lakini ndendo oyo minto Omingo mwinyoringa emechande yekonya kwa Kisi County gekorwa South Mugirango na ende buna yaba 327 ndikuwa rengororo. Akinara gusabanga ogendoka ni mumburi yo kurupusoro asikombo gavana Simbarati amwatsinga kichinyororo akorera abantu bagusiye gasi biamono sana na ende munyora sama sana chekurunde gatoro kiani 8000.